Mina ibizo Nhlanhla Moses Ncube. Kulezi ezokhetho ngibona nje kufana lalokho esike engeke ngakutsho ngaphambilini ukuthi khona ukhetho luzaphuma njani. Luphume ngayona leyo ndlela. Kodwa ke okuseleyo kwakhathi simbona ukuthi kuza kuba nzima ukuthi izanu yenze ekufunayo. Ikakhulu nxa kuyikuthi amazwe la bekhona inhlanganiso bezikhona oSADC lezinye zilusolile ukhetho lolu, kuthi ukuthi ke isigquleka amadolo izanu. Ngicabanga ukuthi engxenye okungagcina kuzanyiwe yikuthi kumbe kukhulunyiswane kube lohulumende okukhumisana umlotha ukuthi kube ngohulumende wokusikelana isinkwa phakathi kwezanu le-CCC, ngoba engikucabangayo ukuthi nxa bengasemukelekanga kahle kwabomhlaba baza kubona sokuswelakela ukuthi kube lokukhulumisana okuthile. So lokho kukhulumisana ngicabanga ukuthi kungagcina kusenza ukuthi kuvunyelwane okuthile, kumbe kuthiwe njengoba kubonisa ukuthi umkhokheli webandla eliphikisayo we-CCC uthole la amavoti amaningi, okungenzeka ukuthi vele adlule wona akamnangagwa. So ke kungenzeka ukuthi ke bese kuphansi, kodwa kuhlupho ukuthi nxa kuhlalwa phansi izanu izabifuna futhi ukuthi salibambe esidubini. Andithi siyakhumbula isikhathi sikaMgabe ukuthi kwenzakala kanjani. Kufuneka sikhohlwe ukuthi kuthiwa yi-new dispensation kwenzakala ngayona lani indlela. Uzabe efuna umdala ukuthi ahlale khona pha abesesithi ke umfana ababe besikelana isinkwa umfana ethole esincane kulesakhe. Siyabonga.